Wasebenza nabahali abangakabongwa uyikutani ngokwakhe. Kubaba uJB Sibanyoni uditshe nami namhlanje nginguthulani Bongwe. Baba Sibanyoni, mhlamunye ke sele sesikhulumile kangaka imisebenzi yakho minengi singayibala belichinge. Mhlamunye nangakhe usinabele ngaphandle kwayo imisebenzi le, mhlamunye ipilo oyiphilako nje khona okhunye okwenzako, mhlamunye niyaye ekeregeni? Kwamambala ipilo engiphilayo ngiyaya ekeregeni, ngiumfundisi lapha na True Apostolic Church, isondo eli endlukulu yakhona isemhluzi eMiddelburg. Ngagcotshwa, ngifuna ukuthi mhlawumbe uzohleka, ngagcotshwa emini libalele ilanga baba. Umlando loyo la ngagcotshwa khona. Nangikhumbula kahle beku umnyaka loya wabo 1985 namkha 1986. Nasibuyela emva ngithola bonyana ubaba okubelethako naye ube mfundisi. Ubaba naye bekade amfundisi and ngakhulela ekhaya elilandela ikolo, noma kade sonke isikhathi akhamba indlela yokuya esondweni. Isondo lokthoma siyazi ukuthi elikhulu Christian Apostolic Church ekade baya eAlexander, and futhi ke bekade kuyinto esibonelo kithi ukuthi nathi nase sibakhulu sifuna ukuba njalo. Wathi uma nakangibona sengigcotshiwe bekathaba kakhulu nangi umbethi ikholoro yakhona ijoin yakhona. Mhlamunye ke Baba Sibanyoni siphila nje eminyaka wenkulungwana ezimbili olekwephezulu ngeminyaka ema-28. Na ungathi mhlamunye usibuyisele emva ngesithombe ngcondo, mhlamunye ipilo yanamhlanje ihluke kangangani nepilo leya enakhula niyiphila ngalesa sikhathi? Uyabona ipilo yanamhlanje ngizathi ipilo engcono kunalesa sikhathi ngoba bekubudisi khulu ngalesa sikhathi. Nasikhuluma ngendaba zamalungelo, amalungelo bekade angahlonitshwa, bekubudisi khulu ngobe bekuvinjwa kakhulu. Uyazi ukuthi bekade kukhona umthetho okuvimba ukuthi ngeze wasuka kwenye indawo uyohlala kwenye indawo. Na uthi ungokwaSibanyoni bazokwazi ukuthi ningaba kwaSibanyoni mhlambe ni babantu enidabuka ngase Carolina, amande balathi kuseCarolina, namkha nivela ngaseBetali, and akufani nasikhathi sanje kanje la ungakhamba na ufunako mhlambe uyohlala eKapa namkha uyohlala eUppington eNorthern Cape ngokuthanda kwakho. And ke okunye okuvulekileko ngo1994 kwavuleka ukuthi kube khona ukuthi abantu bakwazi ukuphatha, ukubusa, ukuthi abantu bakwazi ukuya ngeParliament namkha bakwazi ukuya kusibetha umthetho sesifunda. And into bekade ingekho lokho ngoba kwakunomthetho ukuthi abantu ekufanele babe sembusweni bekufanele ube nepahla, and nabakhuluma ngepahla bebakhuluma ngeland, bebazi ukuthi abantu abanzima bese bathathelwe umhlaba ngomthetho loyo kade kuthiwa i-Native Land Act yaka 1913. Kodwa nake esikhathini sanje kanje ngingasho ukuthi okungcono kakhulu ukuthi nasikhuluma ngezo mbusa phasi, ekade sithi umbanga phasi, ipolitiki se abantu banayo ukuthi bakwazi ukuthi babe ngaphakathi kwezombanga, kwezombusa phasi, kwezepolitiki. And ke okusaseleko ngingasho ukuthi kusasele kakhulu ngasehlangothini lezomnotho. Yazi evane sikhulume ngama socio economic rights. Utholakala ukuthi nasikhuluma ngepahla sibabantu esingakabi nayo ipahla. Nawo ukhambako noma ukhamba le phezulu ngesiphaphamtshini ubone naka amasimo mahle, ubone naka amahlathi mahle, kufanele wazi ukuthi asesekulabo ekade banikazi bawo ngaphambi komnyaka ka1994, kungakabi ngaphakathi kwayo leminyaka ema-30 sikhona. Ngamanye amagama
isahluza kusesekuningi ekusakafanele ukuthi kwenziwe ukuze abantu bakwazi ukuthi nabo sithi siyindawo la silinganako khona. Kuyashiwo ukuthi inaga yeSouth Africa kuyinaga engalingani ukudlula zonke ezinye inaga. It is a most unequal country, South Africa. Mhlamunye ke baba uJB Sibanyoni nonyaka nje sigidinga iminyaka ema-30 yechaphuluko ngitsho idemocracy. Uthini umlayezo wakho oya ebantwini abasibukeleko njengalesi sikhathi ekugidingeni idemocracy? Ngithi kufanele bathokoze ukuthi akusafani nekadeni esikhathini esiphila kiso njenganje. Ikakhulukazi njengomuntu ongumthuthuzeli wamalungelo sesinamalungelo esikhathini sanjenganje, and lamalungelo lawa azange afike bulula, kwaphalaka ingazi and abanye bahlongakala balwela lamalungelo esinawo namhlanje. And ngifuna nokukhuluma ukuthi sisakhuluma ngayo lenyanga yamalungelo, siqale inyanga yakaMeyi ukuthi inyanga yamakhetho. Elinye lamalungelo la abantu balwa khona khabe kulwela ukuthi kube khona ilungelo lokukhetha, ngoba kwasuka abobaba bashiya imizi yabo, bashiya abantwana baya ngaphandle bayolwela ukuthi kube khona ichaphuluko. Kwaba khona nesikhathi la kusuka khona nabantwana bashiya amakhaya baya la ababelethi bangazi khona beyolwela wona lamalungelo la. Ngamanye amagama ke nangisho njalo ngifuna ukusho ukuthi kufanele abantu bahlogomele bakuvikele lokho esinako esikhathini sanjenganje, azange kufike lula. Iye, ngombana inthelo zengurumela zabo ngizo ezithelele imithi yechaphuluko esiphila kiyo namhlanje. Kwamambala kunjalo Thulani. Baba uMkhonazi siyathokoza. Ngithokoza ithuba engilitholileko, ngithokoze ukuthi ningimeme. Abathokozako ngabangithi. Simzwile ubaba uJB Sibanyoni omchochozeli wamalungelo obuntu obuye abe mthuthukisi womphakathi. Bekube sicephu esilandelako godi nasiphethe omunye oyingogo yethu sizokubuya khona la sikwazise ngaye ukuthi ungubani.